Kamikalia Board of School Education Headquarter Tura kalapanmi ya katarik lani ya katarik ban penbena ya krisol jong ka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC examination arjar arfusan jong ka Art, Commerce, Science but vocational stream kablapan long da Kamikalia Board of School Education Tura lani ke embos kan penbenano ya krisol kasantrik benai mi arjar arfusan hagpor balong tri ya karisol kan penbena ha ke embos official website kaba kan ai ka www.embos.in kanam dan ka risol ha embos office hatura lani ha Shillong kanam ai krisol ya krisol pila ban download lani pila ban yo na ke website kaba na ke www.embos.in www.embosresol.in www.megresol.nic.in haka www.resol.shiksha haka www.jakramjuice.com haka www.ndtv.com haka www.indianexpress.com ya kini ka notice lapan mi lingba director accreditation ni controller of examination embos tura ngakit bokit wing ya baro gi kena jong ka HSS LC bakin pas bhashak singo bha like comment subscribe but share perlok jong pi kenang bakin tip ya kani ke khubor khublei shibun pi baro